Taramatoi Suba Manipur Legislative Assembly ki Mari Suba Session ngasi dagi Governor Dr. Najma A. Haptulana House the Warol Pidun Hokre. National Highway ani amadi cham supna ani gi nak yeta gari khamjinba pot khamjinba stall hamjinba na chingba tawiba sing asi eviction taunaba Manipur High Court na order thokre. Nungai gi thogokta mai thadok pikraba yum marigi imung marigi yum sing gi manungda amal laingak na nauna sabiduna kutsin nakre lemholiba ahum asisu asuba matamda saban loiragani. Agriculture ga mari lenaba technology amadi scheme sing laumi singda yauribra haiba yingshibba matam oire haina Agriculture Minister V Hankalina phongdokre. Amasung Manipur da leriba wetland area singbu phagathanaba amadi kannabagi pandamda state asidasu World Wetlands Day gi thauram paktatna pathokre. Mayam bukrum zari adom ningbir bis impact news ni ai rina thingu zamna hauzi pungja si fawbagi maru eba pausing mayam da pizari. Taramatoi Suba Manipur Legislative Assembly ki Mari Suba Session ngasi dagi Governor Dr. Najma A. Haptulana House the Warol Piduna Hokre. Governor Najma na House the Warol Piduna Hai Mahaki Lengak asina state asida khundariba furup khudingma ki marakta khetnaba leitanaba thong manana chawkhatnaba khongthang sing paikhatuna changsili. Lengak asina hiram khudingda ahongba puraknaba amadi ingtapa puraknaba hotnaba yaba hotnagani. Lamdamasigi lairiba administration asi miyamgi oiba senja thumja leitaba ama oihennabagi meeting da miyamgi numit Hill Leaders Day pangthokli haiki. Governor Najma Haptulana mahaki warol aduda makhatana state asigi law and order gi fibam tapna fagalakli anoba lengak asina state asi lengak lakpadagi ban blockade tawba lepkhre. Lalhaulup singbu mahosha gi punsida hanjil hadnaba kidamak makhoiga wari sananaba lengak asina thong launa hangduna thamli haiki. State asigi sel thungi fibam pagalakle haiba wafam house ki member singda governor na thamkibaga loinana state asida lairiba miyam gi punsi mahing pagatnaba khongthang kaya ama lengak asina paikhalakli. Ana layeng gi damak scheme haudoktuna mipung khudingmak haksel gi kanaba fanghanba haure. Chingi district khudingmakta district hospital kaithel school gi hostel saba kaya haukre amasung ahen basing sanaba hotnari haiba wafam thamki. Sports ki fibam pagatnaba amasung art and culture bu hena chawkhathanaba mahaki lengak asina khongthang kaya amasu paikhalakli hainasu Governor Najma Haptulana makhataki. The Vigilance Department has been reorganized as Vigilance and Anti-Corruption Department in order to tackle the cases of corruption, and Anti-Corruption Cell has been set to monitor the track and case. For the effective management of natural resources and forests, the state government will be implementing a community-based project with the help of external funding to cater to the medical emergencies in the hill areas. 10 advanced life support ambulances have been deployed. A major program for the rural housing is being implemented, under which 10,541 beneficiaries have been assisted so far. 15,398 households are targeted for the next year. National Highway ani amadi cham supna anida lo kaina laisiliba sing eviction taunaba Manipur High Court order thokre. Thawala Chaubadagi retired CMO Dr. Khetri Mayum Manglemna Thakiba PI Lamagi Makha Tarakpa Pakhum Oina order asi thokibani. Hairiba order asi acting Chief Justice and Koteshwar Amadi Judge KH Nobin anigi bench na ngasi pass tokibani. Wangkai Eastern Ground Manakta Laiba Senior Advocate Maibam Homeshorgi Office Chamber da Paumi Singa Unabada Advocate B Prem Sharma Nahai
Public Works Department ki Estate Officer K Radha Kumar na hairiba eviction asigi yathang asi respondent official oidiba DC Imphal East, Imphal West amadi Thoubal district singda pigadabani. Eviction asigi mari lainaba singna pangthok taba tarabadi pangthok tabagi maram hapta mari gi manungda pikhalakadabani haina phongdoraki. Highway da gari khamjinba dukana chingbagi yonaba potlam sing thamjinba stall hangjinba asina chingba asi the Control of National Highway Lane and Traffic Act 2002 amadi Public Premises Act 1971 gi tongan ba section gi makada logi wang madani haina mahakna palladuna numit tarit ni gi manungda hairiba eviction asi pangthokadabani maduda yadaba dukan sing seal tawgadabani. Mahakna makhata na hai amuk hana permission yaudana highway gi lam sokchilabadi Chenaba miyoi adu chahi ama fauba jail da thamba amadi square meter amada lupa lishing amadagi tadana fine thigadabani haiki. Panba yai hairiba PLC haukiba January gi tang 13 da National Highway ani amadi chama supna ani da lo kaina leishiliba singi mayokta thakibani. Nungdang da gari park tawduna thamba nongala fawda thamba gari park tawduna duga mayam da lambi chathok chachin da akai be piba si yade. National Highway number 2 maruina high court chatliba lambi si fawda nagetta khoigi gari paisan mana chingba aduga pot chai yona na baching paisan mana chingba mayam tawduna judge sing advocate sing high court ki staff sing lak bada hurau palawdana akhoi matam chana court ki wail thawda ji chathaba yadabagi asigumba khudong chadaba kaya se hairiba public interest litigation asidagi kokbo oidana laibak sida leiriba praja sing asina su magi mafam sing chana makoi ki pochai sing ado thamnanaba amadi mari leinaba authority na chu eviction tawdana laibak sigi khuya tu sinna amadi accident thoktana asigumba khudong chadaba kaya je thoktana leinanabagi damakta hairiba PIL china mateng pangbo oirsan Inkumja lisingani tara tarukta nungai gi laibak thiba thaudokta mai thadok pikraba imung marigi yum singi manungda amangasi lengakna nauna sabiduna khutsinakre lemhori ba ahom gi su athuba matamda saba loiragani. Thoubal district ki Lilong police station ki manung chana leiba nungai makha lekai da leiba laishram mukta gi yum ngasi sangaduna khutsinakibani. Thokhaningdaba thaudok aduda mai thadokraba yum ahom amasu athuba matamda saba loishindana khutsinaragani. Panbayai thaudok aduda Laishram Mukta, Laishram Ibomcha, Irengbam Dinesh amasung Laishram Ganga gi yum sing mai thakibani. Ngasigi yum khutsinabagi thauram aduda SDO Lilong KSI Umananda, SDPO Thoubal TI Shankar Dev, OC Lilong PS Ibo Pishak, CDO Thoubal gi OC Sadananda su sarukyaki. Nauna yum sabiraba Laishram Muktana matamadugi laibak thiba thaudok aduda mai thadok pikibadagi laifam chafam khangdana lairakpa adu hauzik lairiba BJP gi chuksinaba lengak asigi Chief Minister Nongthombam Birenda Chatuna miyam gi numita haijarubadagi yum asi sabirakpani haina phongdorakpaga loinana Chief Minister busu thagatpa phongdoraki. Ngasigi thoram aduda saruk yakiba SDO Lilong KSI Umanandana Laishram Ibomcha Irengbam Dinesh amasung Laishram Ganga gi yum singsu athuba matamda saba loishinduna sangaragani haina phongdorakibani. National Sports University Sagadoriba Mafam Asibu Harau Then Haina Kauragani Haina Youth Affairs and Sports Minister Letpau Haukipna Lauthokre. All Secretariat ki Conference Hall da Pangthokiba Mifam Amada Mahakna Wafamasi Phongdokibani. Kautruk Harau Then Senjam Chirang Amadi Senjam Khunaugi Luchingba Singh National Sports University Harau Thel Protection Committee Amadi Students Organization Amayauna Ngasi Mifam Adu Minister na Sinkibani. National Sports University Sanabagi Lam Laushin Baasi Stakeholder Singa Mangjaunana in Principal Yanaraba Wafamni Masida Harau Thel Haina Maming Thonba Asida Favoritism Gi Wafam Leiti Haina Phongdoraki. Minister na Makha Taraduna Stakeholder Singna Manadaba Khuding Langdainaduna State Asigi Mating Leiba Sports Person Singbu International Ki Thakta Pukhatnaba Amadi Naha Kayabu Tongan ba Sports Ki Lam Singda Training Pigadoriba National Sports University Sabada Taramna Oksi Haina Sufongdoki. Makha Tarakpada Sagadoriba Sports University Asigi Matangda Chayet Naba Amadi Gyan Tanadaba Lakpa Matamda Punna Khanaminasi Haiba Wafam Su Minister na Thamki.
North East Region की Extension Education Institute अमदी State Agriculture Management and Extension Training Institute Samiti की ओइबा Central Sector Extension Scheme अमदी Training Planning Implementation का मरी लेना नुमित निनी चुपना चथागदबा Regional Workshop अमंग असिदगी इम्फाल दा हौक्रे Agriculture का मरी लेनबा Technology अमदी Scheme सिंग लौमी सिंग दा यौरिब्रा हाइबा यंगशिनबा मतम ओइरे हाइना Agriculture Minister V. Henkalina फोंगदोक्रे Extension Education Institute, North East Region, Government of India, Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Assam Agricultural University, Jorhat Amadi, Manipur State Agriculture Department na Samiti ga punna khusam naduna Palace Compound da leiba City Convention Center da pangthokiba Regional Workshop aduda West Bengal Amadi, North East ki State Nipan ki Delegate sing na sarukyari. Workshop hagdokpaga mari lainana Minister V. Henkalina haikibada India government na North East state singi oina lau singubaga mari lainana maru eba program amadi scheme kaya paikhalakli Manipur state ki oina Agricultural Technology Management Agency ATMA na Agriculture Technology sing laumi singda yauhanbagi mapung eba thodang lauri India government na North East state asibu laibak asigi organic hub ohenaba pantam thamli masiga mari lainana Mission Organic Value Chain Development ki thaurang paikhatpa hokre adubu agriculture scientist amadi extension functionary singa punna chatminabagi tangai fadaba amadi leiri ngasidagi hauduna pangthokpa horiba workshop asina extension functionary singi oiba training amadi tangai fadaba sing khangdoknaba hotnabiyo haina su minister na appeal tauki ngashigi workshop hagdokpagi thoramadu Manipur Additional Chief Secretary Agriculture Dr. Swel Akhtar, Additional Commissioner Extension Government of India Dr. K.P. Washnik, Extension Education Institute North East Region AAU Jorhat ki Director Dr. P.K. Nyok, Manipur State Agriculture Department ki Director P.H. Rajendra Su Sarukya ki. Transfer of technology should go in emission mode so that we can get the right results. The government of India has targeted the northeastern India to be an organic hub, and a central sector scheme on Mission Organic Value Chains Development (MOVCD) is also being implemented in the northeastern region. To be an organic hub of the country, the region requires various supports from different stakeholders. The coordination between agriculture scientists and extension functionaries should be the first strategy to be made. World Wetlands Day ga mari lenana Wetlands for a Sustainable Urban Future haiba hiram da khana nainabagi thoram amang asi Department of Environment, Government of Manipur amadi Editors Guild Manipur anina punna sinduna Manipur Information Center Palace Compound da pangthokre thoram aduda thoiba mithunglen gi warol piruduna DIPR gi Director K Meghachandrana Kumbang yang na changsilakliba urbanization na wetlands singi fibam da sokchilakli masina mahausagi khalda achauba safu ama piri Aikhoigi ipa ipu singna mahausagi khal kaidanabagidamagta wetland singbu kanduna thamlami adubu haujiki mirol nadi wetland singi kanaba asi mamuttana khangba walakle maram asina miyamda hiram asigi matangda wakhal tahanba mathau tare haina phongdoki Kaidogi tong takun wetland se takuna city area da karbi thammaga madugi mi namna karigi kana gaduri bano Gatawa is a quick flat like of the reduced on it. Adegi city areas the Isingi, my water body, Miami recreation, what Hana massage. Adi Isingi area, the Karamuna, Parta Bakaki, Isin the Kaki, Tazo, Mayam, Badunsu, Musukanaba, Hame. Yap police, Mayam, Toka, Mayam's body to handle. I see some Makano Mayama, Masila, Mayam, Secomiam, Miam, but Kanala, high wetland Mayam, Secret protect from the Kandum. The weather have a government of an import country, but she sit on the honey, Pazagani, that report country. The awareness is my own period. We tuned up urban cities, the Queen city areas in the Pazabama, where Thoramaduda resource person ama oina wangang laduna Manipur University ki Department of Life Sciences ki Professor W. Biswanath na wetland na biodiversity ke chauba reservoir ama oina mathau tauri haina phongdoki. Wetland singna ishing marang kaina fazinduna thambana environmental pollution amadi atopa environmental hazard kayagi khal semliba aquatic vegetation bu yokhatuna thamli
School gi syllabus ta environment ki kanaba singi matang da ahenba para hapchin bana amadi awareness piba khaktana mahausa gi khalgi matang da miyam gi wakhalon da ahongba purakpa ngamloi miyam gi punsi mahing da ahongba puhallakpa ngamgadaba environmental activists singsu mathau tai hai amadi hairiba sing asi tuna chatmina badarkar oi haina mahakna fongdoki amadi hiramasi gi matang da media gi maru oiba palladuna media report sing da dignitary singi speech khaktamak report tawi expert sing na hai ki ba wafam di pande maram asina miyam na khangba ngamde haina su fongdoki loinana water for life and water for biodiversity haiba asi miyam na kaubiganu haina su mahakna appeal tauki amadi wafam asi media person sing na miyam gi mit amadi nakong yawanna basu thamki All Loktak Lake Area Fishermen Union Manipur Alafum Department of Environment Government of Manipur Indigenous Perspective Imphal Amadi People's Resources Development Association Bishnupur Nasu Punnastinduna Ngasi Loktak Pat ki mayol da laiba Gamphu Khangpok Khulgi Langol Sabi Laikai da World Wetland Day gi thoram pangthokre Laikai asida chahi khudingi Hairiba Thauramasi Pangthoktuna Lakli Amadi Ngasigi Thauramadudha Alafumgi General Secretary Oinam Rajena Thauramasi Miyam da Loktakpu Kanduna Tungda Lakadoriba Mirol Gidamak Yokhatpa Mathau Tari Haiba Khanghanaba Pangthokpani Amadi Manipur Lengakna su Pat Asibu Yokhatnaba program kaya ama Lokhatpa Mathau Tai Haiki Tungidamakta Aikoi Mayam Changduna Loktak asi Kalhaudaba Yade Haiba Wakalonda Asigumba Thauramasi Sinbani Haina su Mahakna Fongdoki Loktak Wetland si akhoi tungi generation damakta kannabay damakta akhoi masigi thabak thoram sing ase leptuna pakhatuna lakpani hariba wetland asi leitaba taraba manghiba taragadi masigi wetland asida akhoi directly indirectly depend tor hingiba praja sing si makhoi gi livelihood ta yamna chauba akaiba malakadaba sina maram orakal da wetland se hinghandaba yade amadi wetland se depend tor praja miyam siju tangdu leitana magi lakadaba generation kodima kasu hingawna nabai damakta praja sing asina suma wetland se kannabi khongjang se khoi leptana changin jarakpani Citizens Concerned for Dams and Development CCDD Amadi Ithai Village Bazaar Development Cum Consumers Cooperative Society Ibakos na Sinduna Condition of Wetlands of Manipur Haiba Hiramda Khana Nainaba Amagaloinana Ithai Desu World Wetlands Day gi Thauram Pangthokre Thauram aduda Sagang Thanga Arong Nongmaikong Tokpaching Moirang Arong Khunau Kumbi Ithai Khunau gi Khunja sing na saruk yaki Khonglai thuna sahar olakpa lam khopchin narakpa amot akai hundoksinba akoi bagi fibam honglakpa tungi mirol yengna chawkhat thaurangi thabak paikhat tabana chingba kayana wetland area sing hantharakle haina CCD gi joint secretary Jiten Yumnamna fongdoki Achumba Poramki Makada Loktak Multipurpose Hydroelectric Project Chalaidaba Maramna Loktak ki Fibam Choksilakpada Natana Akoibada Kundariba Miyoi Kayada Choba Chaithing Piri Haina Su Mahakna Makataki World Wetland Day Observation asi Loktak Development Authority LDA amadi Morning Star Association MSA anina susinduna Wetland for a Sustainable Urban Future haiba thimda painting competition amagaloinana thanga Khunjem ground da pangthokre thanga da laiba mafam masida thoram asi chahi khudingi pangthoktuna lakli amadi ngasigi painting competition aduda thanga part 1 amadi part 2 dagi punna mahairoi chama mukna sarukyaki loinana manamathum su lanthoki More Police Station dagi kilometer taraga mari rom changsi laga laiba buti khul manakta nupa ama nongmaina kaptuna hatlamle sakhang daba singna nongmaina kaptuna hatlam laba miyoi adu More Ward number 5 Muslim Nagar dagi Mohammed Khairuddin alias Michi Chahi kun apokpa Azizur Rahman ni Thaudok thopam dagi fangba pauda ngasi ayu anganbada khuladugi khunja singna hakchang adu thengnarakpadagi More Police ta paupiki pawadu fangbadagi More Police amasung More Commando gi team ama mafam aduda changsinduna yengsinki
खेरुदीन की असीब हक्चांग अदु खुल अदुदा लैबा अरीबा DC रोड तगी मीटर 10 रोम चथोकलगा लैरमखी असीब हक्चांग अदुगी मकोकता नोंमै मरु अमा पानबगी दाखफम लैरमखी हक्चांग अदु मोरे पुलिसना लौखटलबा मतुंग पुलिस स्टेशन दा थमख्रे इमुंग मनुंगदगी फंगबा पाउदा लैखिद्रबा खेरुदीन असी ममांग थागी तांग 19 दा nga फाबा चटखिबदगी थीबा खंगदना लैरखिबनी हाइरी एमसुना थांगमैबन हिजम देवाल लेकाई द लैबा गुरुकुल स्कूल द येंशिलुबदा स्कूल की फिबम नातै चादबा मोंगदा लैरंबा अमदी मतमगा चुनबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग मतिक चाना लैरमदे हाइना चेरोल अमना खंगहलकली क्वाकैथेल सयांग लंबी अथुबा मतमदा कोइलास थाबियु हाइदुना ngasiदगी मियामना थिंजिनख्रे मीडियाना फंगबा पाउदा हाइरिबा लंबी असि फत्तबना मरम ओइदुना गाड़ी मखादगी कापथोरकपा नुंगना पानबदगी मफम अदुगी मियोय अमसु सोकपा लैख्रे हाइरि लमजिंग सेवा मैरा पाइबी लुप की फाइनेंस सेक्रेटरी ओइना मेधावतीना ममांग था जनवरी दसु हाइरिबा लंबी असि मियामना थिंगबा लैख्रे मतम अदुदा सगोलबन असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA RK इमोना अथुबा मतमदा सेमजिलगनी हाइना थाजबा पीखिबनी अदुमकपु मथंगी नुमिता नुंग लोट अमखक लंबीदा चाइथरमलगा करिशु तौदना लैरखिबनी हाइना फोंदोरकी अमदी मफम अदुगी मियोय अमा सोखिबा असिना ngasiगी लंबी थिंगबगी खोंजंग असि लौरखिबनी हाइना मखा ताना हाइखिबगा लोइनना लैंगाकना अथुबा मतमदा मिचेंग चंगबिनबसु हाइरकली थुबा मतमदा लंबेल असि सेंबियु बोट खक्तंगी खल्लगा पोल एपीबदी तौबिगनो मयाम की प्रजा की दमकता लंबेन सिबाबो सेंबी बंगमददी मोय MLA ओने थोरपगी करी आथ लैरिगेबा सि मयाम की लंबेल अमा चटनबा सेंबा बंगमदे सिदा चलिबा गाड़ी सिदी आंग्रे जिदी की लंबेन की गाड़ी असौबा अदगी संगाई बरोंगी गुदाम चपगी गाड़ी अदगी स्कूल काबा लोइने मक्सि सिदा चलिबनी कोई पुंखाय मगी मथक्ता गाड़ी सि सोरोक सि लानबा होनबदा कोई अवाबगी मसक ओय मतंग स्वाइसिदा ब्रेक अमा लौजेगे ब्रेक की मतुंगदा फेब्रुवारी की तांग 19 पांगथोकदौरिबा नागालैंड असेंबली इलेक्शन की दमक मिरेप चे सिंग पिशिन बगी निनी चनबा नुमित फावबदा कना अमतना मिरेप चे पिसिनरक्तबगी पाव अमदी मणिपुर अमसुंग मालेम की तोंगान तोंगान बई पाउसिंग पुदुना लाक्चेगे इंपैक्ट न्यूज मीटिंग तादन लेबियो मयाम बो अमुखाना तराम नोकचरी बुलेटिन असगी मखा ताबा पाव मियाम द पिजरी फेब्रुवारी की तांग 19 पांगथोकदौरिबा नागालैंड असेंबली इलेक्शन की मिरेप चे पिसिनबगी ngasi निनी चनबा नुमित फावबदा मिरेप अमतना मिरेप चे पिसिनद्री नागालैंड की एडिशनल चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर एन मोआ आयरना फोंदोरकपदा ngasi मिरेप चे पिसिनबगी नुमित निनी चनबा फावबदा इंडिपेंडेंट अमदी पॉलिटिकल पार्टी अमतना फेब्रुवारी की तांग 19 पांगथोकदौरिबा मिखल की मिरेप चे पिसिलकपा लैट्री हाइरी इलेक्शन कमिश्नर फोंदोरखिबगी मतुंग इना स्टेट असेंबली मिखल असिगी दमक मिरेप चे ओइगदबसिंगना ngarangdagi मिरेप चे पिसिलकपा यारगनी हाइना ऑफिशियल ओइना लाउथोखिबनी फेब्रुवारी की तांग 3 मिरेप चे पिसिनबगी अरोइबा मतम ओइगदौरिबनी निंगसिंगबा याय हौखिबा जनवरी की तांग 19 दा स्टेट असिगी पॉलिटिकल पार्टी पुमनमगना अमता ओइना मिखल असिदा मिरेप थागतनबा वारेप लौखिबा लैख्रबनी पनबा याबा अमना नागालैंड की 13 सुबा असेंबली इलेक्शन की हौजिक चरांग नरिबा असिदा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम किरण रिजिजुना मिखल असिदा नागालैंड मियाम अमदी पॉलिटिकल पार्टी पुमनमगना मपुंग फाना सरुक यानबा अपील तौखिबा लैख्रबनी अमरोमदा पांगथोकदौरिबा नागालैंड असेंबली इलेक्शन दा भारतीय जनता पार्टी BJP ना मिखल थेंगनरगनी हाइरी नागालैंड BJP स्टेट मीडिया सेल की कन्वेनर के जेम्स विजोना वाफम असी ngarang कोहिमा दा लाउथोखिबनी वाफम असी हौखिबा जनवरी की तांग 19 दा BJP यावना नागालैंड की पॉलिटिकल पार्टी पुमनमकना मिखल बॉयकॉट तौनबा अमदी मिखल असिदा पार्टी अमतना मिरेप थागतनबा अमता ओइना वारेप लौखिबनी अदुबु मदुगी हेक नोंगानबगा BJP ना यानकिबा वाफमदगी हंदोखिबनी अमरोमदा स्टेट असिदा लेंगाक पाइरिबा नागा पीपल्स फ्रंट NPF यावना पॉलिटिकल पार्टी कयाना करिगुबा BJP ना पांगथोकदौरिबा असेंबली मिखल थेंगनगनी हाइरबदी अतै पॉलिटिकल पार्टी सिंग असिना केस थांगतकनी हाइना चेक्सिल वाथमलकली हौखिबा जनवरी की तांग 19 की
अहिंग नोंयाइदा रुदा एकेडमी थौबालगी बोर्डिंगदगी महिरोई तरागा हुमदोई चेंथोखिबगा मरी लेनना स्कूल असिगी मथक्ता थमलिबा अथिंगबा अदु लाखलिबा क्लास 10 अमदी क्लास 12 एग्जाम की येंगलगा कोमथोकपिनबा रिफॉर्मिस्ट स्टूडेंट्स फ्रंट RSF की चेरोल अमना खंगहलकली अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर की अहम सुबह स्टेट कॉन्फ्रेंस अमंगसी खुमल लंपाक लेबा बाल बावन इंडोर स्टेडियम दा पांगथोखरे थौरम असिदा सरुक याकिबा एजुकेशन मिनिस्टर TI राजेश यामना हाइकिबदा मियोय बहाइबसी अफबा वहाई संदोकपबुदी फत्तबा संदोकपना थुई अदुना फत्तबा वखल थादोक्तुना अफबा मिसक अमा ओइनबा होनगे हाइरबदी अफबा वखल खनबताई मसिगी वखल असि याउदना माइपाकपा ngamloi अफबा मिगी मसिंगना यामना लैरबदी अफबा खुनाई लैबा ngamgani हाइना कॉन्फ्रेंस असिदा सरुक याकिबा नहारो सिंगदा पाउताक पिखी knowledge yauragaso negative oiraba afattabda khallaba adu ekoi we cannot become good human beings aduna akoi education hai education we are educating ourselves to make us live a meaningful life and also let others lead a meaningful life akoi so arth to ko punsi me le na bagi da same sab aduga mi adai so aduga ma arth to ko wan tho le punsi me le na bagi madugi mateng pangam ba adugi adu oiragadi adu preparation ro ba education hai knowledge yauragaso मणिपुर कैथलिक मिशनरी स्कूल हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा महिरोई लौनबगिदमक लुप की अथिंगबा वाफम सिंग लैना लैना लॉटरी पांगथोखिबबु KCPMC प्रोग्रेसिव की इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी सेक्रेटरी महै खोंबम मैतैना चिरोल अमदा अकनबा मोंगदा यानिंगदबा फोंदोरकली मणिपुर की चटनरोल लाइनिंग लाइशोल कयाबु महिरोई सिंगदा लाइरिक तंबीबगी मरुमदा मुथतनबा होनरकपा थवोंग कयासिंगना मरम ओइरगा कैथलिक एजुकेशनल सोसाइटी मणिपुर की मरुमदा चलाइरिबा स्कूल सिंग असिबु मणिपुर थादोक्तुना चटकिनबा अकनबा वाफम सिंग लुपना थमकिबा लेख्रे हाइरी स्कूल सिंग असिगा लुप असिगा लेखाई ताबा खोंगफम अमदा वखल तामिननबसु अकनबा वाफम थमलकली मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ना मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर लंबोई खोंगनांगखोंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट सिंगा पुंदुना हौकिबा जनवरी की तांग 19 पांगथोकिबा लीगल सर्विसेज कैंप की मखा चथरकपा ओइना ngarangsu मियामना पांबगी मतुंगिना मेगा लीगल अवेयरनेस कैंप अमा पांगथोखरे कैंप असिना लेखाकना पाइखलकलिबा तोंगान तोंगानबा याइफा थौरांगी स्कीम सिंगी मतांगदा स्कीम सिंग असिगी बेनिफिशियरी ओइबे याबा मियोय सिंगदा स्कीम सिंग असिबु ममुत ताना खंगहनबा पांदम थमली लेबर एजुकेशन कैप्टन PD अमदी हेल्थ हाइरिबा डिपार्टमेंट सिंग असिगी अमदी मैक्स मणिपुर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड अमदी चीफ मिनिस्टर की हक्सिल की तेंगवांग असिना चिंगबा कयागी स्टॉल पुन्ना तरागा निपानसु कैंप अदुगी मनुंग चन हांगदोखी अमदी कैंप असी इम्फाल वेस्ट की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज M मनोज कुमार मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की मेंबर सेक्रेटरी RK मेमचा देवी अमदी ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आइश चंद्रजीत सरमना हौदोखी मियोय लसिंग अनि हेनबना सरुक याकिबा कैंप अदुदा हेल्थ कार्ड खुदक पीबा स्कूल सिंग द लेमना मिंग चन्नब एनरोल तौबा चीफ मिनिस्टर की हक्सिल की तेंगबांग की कानबा फंगहनबा HIV STD TB हेपेटाइटिस B अमदी C की लेमना टेस्ट तौबा अमदी ई डिस्ट्रिक्ट खुदोंग चाबा सिंग फंगहनबा असिना चिंगबा खुदोंग चाबा कया फंगहनखी हौखिबा जनवरी तांग 19 की नुमिदांग वायरम पुंग 3 ताबा मतमदा कादा इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट कमिटी की मखादा कादा कोंगबा चोंगाबी यूनिट न सिंदुना कोंगबगी अकोइबदा मैरा खोंचट अमा चटख्रे चटखिबा मैरा खोंचट अदुदा कोंगबा माइकैदगी मसिंग यामलबा मियामना सरुक याखिबगा लोइनेना निसागी मायोक्ता खोलाव कयासु लाउखी मैरा खोंचट अदुदा कोंगबा चोंगाबी यूनिट न कोनबा मफमदा मखलमतगी निशागी पोलम खुदिमक चाबा योनबा अमता यारोय हाइबो खोलाव कयासु लाउखी लोइनना ड्रग कारबार तौदुना खुनाई असिबु मांगहनबा होटनरिबा सिंगी मथक्ता आइनगी ओइबा अकनबा चैराक पिगदबनी हाइबो खोलाव सिंगसु लाउखी मयाई काबा चिंजाक ड्रग का मरी लेना केसिंग अथुबा मतमदा वायल चथदुना मरा लेबसिंगबु चैराक पीनबगिदमक नार्कोटिक ड्रग्स एंड
psychotropic substantial NDPS की fast track court Mars था फाउबदा सेम लगनी हाइबा लेंगा की खोकथांग असिबु लोन थिंख्रबा लालहौलुफ माविस कम्युनिस्ट पार्टी मणिपुर न तरामना ओखली हाइना लुबसिगी स्टैंडिंग कमिटी की कोऑर्डिनेटर क्योंगहेन मंगांगना थोकपा चिरोल अमदा फोंदोरकली हौजिक सानबगी पाउदा तरामंगा सुबा सेंटिनल कप अमदी मापन सुबा जूनियर स्टेट इक्वेस्ट्रियन चैंपियनशिप ngasi मालिम की ओइना अहानबा सगोल कांगजै सानकिबा मफम मपाल कांगजैबुंगदा पांगथोकबा हौख्रे तोंगान पोलो टीम तराना सरुक यादुना ngasi हौखिबा चैंपियनशिप असिदा मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स पोलो टीम की सानरोय टी आइस नोंगपोक nganbana ओट टेकिंग लौदुना लौखिबगा लोइनना चैंपियनशिप असिदा सरुक यारिबा पोलो टीम सिंगी ओइबा मास पार्ट की थौरम अमसु पांगथोखि ngasi चैंपियनशिप असिगी सानकिबा सेंटिनल कप की टेंट पैगिंग लेंच सीनियर इंडिविजुअल की मसानदा चिंखै हुनबा पोलो क्लब की सानरोय ओ रोजरना अहानबा पोजीशन अदुगा KNMM राइजिंग स्कूल सिंजमई की सानरोय CH अजित अमदी MPSC की N विवेकानंद अनिना अहुम सुबा पोजीशन ताकी डिप्यूटी IGAR साउथ की ब्रिगेडियर RK सिंह अमदी मणिपुर हॉर्स राइडिंग पोलो एसोसिएशन की प्रेसिडेंट आइस दिलीप का लोइनना मापन सुबह सेक्टर असम राइफल्स की मकोक थोंबा ऑफिसर सिंह अमदी लमदम असिगी सगोल कांगजे की मसाना असिबु पामचबा मियोय क्याना ngasiगी चैंपियनशिप असिगी हौदोकपगी थौरम अदुदा सरुक याखि The successful conduct of this competition during last 14 years has helped not only to nurture the local talents but also has helped in promoting local sports and heritage of Manipur. It is a rare opportunity to meet galaxy of riders and sports enthusiasts from different sections of our society. It's a pleasure to see the young budding talents here who are participating with such zeal and enthusiasm. The BGR Centennial Cup and Junior State Christian Championship is a special event in more than one way. It's all about strengthening the bonds of fraternity, unity and friendship through the medium of sports. LKYDA Team B Laifam Khunau Amadi All Ahom Suba Imam Manishang Memorial State Level for Aside Mini Boys Under 35 kg Football Tournament की final दा लंबा तौनरगनी FIFA Under 17 World Cup की सानरोय boys थांगजम अमदी खुमनथेम निंथोयंगांबा अनिना अहानबा ओइना फुटबॉल सानबा हौरकिबा Rising Knowledge Club खोयाथोंगी सानबुंगदा ngasi सानकिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा सेमीफाइनल दा LKYDA Team B लाइफम खुनौगी सानरोय NG उत्तमना पांजिल अनि अदुगा निवासना पांजिल अमगा चंदुना UPC खुराई थांगजम लेकाइबु पांजिल अहम सिनोदा माइथिबा पिबंगमखि टूर्नामेंट असिगी अनि सुबह सेमीफाइनल दना ऑल टीम A उरिपो की सानरोय M बर्लिना चनखिबा मैच असिगी अमतंगाइरबा पांजिल अदुना ASA सिंजमई कोंगबा रोडपु पांजिल अमा सिनोदा माइथिबा पीकी येंखोम संदीप की सेंथंग मखादा राइजिंग नॉलेज क्लब खोयाथोंगना सिंदुना चथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा फुटबॉल टीम तरागा निपान सरुक यारी हयेंग फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी अहम सुबह पोजीशन की तमक UPC खुराई थांगजम लेकाय अमदी ASA सिंजमई कोंगबा रोड अनिना लंबा तौनरगनी मरी सुबह इमा पांथोइबी ट्रॉफी मेंस ओपन 5 aside फुटबॉल टूर्नामेंट की ngasi लीग मैच मरी सानखरे कोंगबा यूथ ऑर्गेनाइजेशन सिंधुना कोंगबा नोंथोंबम लेकाय द लेबा क्लब असिगी सानबुंगदा पांगथोकलिबा टूर्नामेंट असिगी ngasi अयुक सानकिबा अहानबा लीगता संगाई प्रो FC गी सानरोय गोबिंदोना चनखिबा अमतंगाइरबा पांजिल अदुना SWA मयांग इम्फालबु पांजिल अमा सिनोदा अदुगा अनिशुबा लीगतना IHL SYDO हुइरेम लेकाय अमदी नजारी FC काइरे अनिना मैच की अपीबा मतमदा पांजिल अममम चनदुना मैच असी ड्रॉ ओइकी चथरकलिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिगी ngasi नुंथिल सानकिबा अहम शुबा लीगता स्मोकर कोंबगी सानरोय हेमंत मोमो अमसुंग बंदोना अहमना पांजिल अममम चंदुना सेयो सिंजमैबु पांजिल अहम सिनोदा अदुगा मरी सुबा लीगतना LKCC लंगथबाल की सानरोय पौचारै अमदी लनलेलेंग अनिना पांजिल अममम चंदुना NCYC न्यू चेकोनबु पांजिल अनि सिनोदा माइथिबा पिबंगमखि चथरिबा फुटबॉल टूर्नामेंट असिदा टीम कुंट्राना लीग मैच सिंग गिदमक लंबा तौनरी हयेंग मखाताबा मैच मरी सानरगनी
Ahanba Hanif Saha Memorial State Level Manipur Muslim Football Tournament ki ngasi sanakiba aroiba league round da AKSA Kwaktana PYFC Porompatpu goal tara taruk ahumda maithiba pikre. AKSA Kwaktagi goal sing adu Muhammad Asif Khan na goal mapan, Muhammad Abdul Salam na goal mari, Muhammad Hafizuddin na goal ani, Muhammad Arif Khan na goal ama chanki loinana. PYFC Porompat ki goal ahum adu Muhammad Imdad na chanki. Tournament asigi ahanba quarter final da Aksa Kwata amasung RSFC Kwakta anigi marakta sanaragani. All Manipur Filmmakers and Producers Association Ampimpagi Marirak Suba 9-a-side invitation football tournament ngasi haudokre. Tournament asi ngasi dagi hauraga tha asigi tang mari fauba patsoi part 2 gi ground da chathagadawribani. Punna Manipuri cinema ga mari leinaba tongan ba contingent mapan na saruk yaduna pangthokadawriba tournament asigi ngasi ahoba numita mass part amasu chatki. Editors FC ge contingent na sibo yamna mawong taba machu china Cine Act FC I promise that with true spirit of Young Star Nagamapalamadi PTRC Patsoi Ani Ahanba Haibok T20 cricket tournament ki semi-final changkre. Manipur Cricket Association ki meeting makada Langthabal Sporting Club na sinduna ngasi ayuk Langthabal Public Ground da sanakiba tournament asigi ahanba quarter final da tos ngamkiba Young Star Nagamapal da fielding hana sanana bawarip lauki. Match asigi ahanba batting sanakiba Force Khetrigau na match asigi apibo over kunda wicket manga turaga run chamaga taraga mathoi lauki. Match asigi ani suba innings sanakiba Young Star Nagamapal na over taraga taret ka ball ahumda wicket ani khak turaga run chamaga tarani thoi lauduna match asi wicket nipanda mai pak pangamki. Match asigi man of the match na out oidana run nifuga taret laukiba Young Star Nagamapal ki batsman Mintu na udaki. Chatharakliba tournament asigi ngasi nungthil sanakiba ani suba quarter final dana tos ngamkiba Blue Hawk Khuraina betting hana sanaduna match asigi apibo over kunda wicket taret turaga ran chamaga supna manga lobangam match asigi ani suba innings sanakiba PTRC patsoina over taraga manga ga ball ahumda wicket amakhak turaga mai pakpagi ran chamaga supna nipan adu lauduna match asi wicket mapanda mai pakpangam out oidana run yankhai ga humdoi laukiba PTRC patsoigi batsman Tenishana man of the match daki. Chatharakliba T20 cricket tournament asida cricket team kungama thoina sarukyari. Hayeng tournament asigi ahum suba madi mari suba quarter final match sing sanaragani. Aroi bada bulletin asig headlines amhanami amda thamjege. Taramathoi suba Manipur Legislative Assembly ki mari suba session ngasi dagi governor Dr. Najma Haptullah na house to warol piduna haukre. National Highway ani amadi chama subna ani ginna ke ta gari khamjinba pot khamjinba stall khamjinba na chingba sing tawriba si eviction tawnaba Manipur High Court na order thokre. Nungai gi thodokta mai hadok pikraba imung marugi yum singi manungda ama lengak na sabiduna khutsinakre lemhoriba ahum gi su atuba matamda saba loiragani. Agriculture ga mari lenaba technology amadi scheme sing laumi singda yauribra haiba yengshiba matam oire haina Agriculture Minister B Henkhalina phongdokre. Amasung Manipur da laiba wetland area singbu phagathanaba amadi kannabagi pandamda state asidasu World Wetlands Day gi thauram paktakna pangthoknari.